Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. V tomto videu otestujeme maximálnu rýchlosť takto Ferrari F355 Brilliante a potom ho aj vytuníme. A vlastne potom ho, ako vytuníme, vyskúšame aj pri ňom maximálnu rýchlosť a nezabudnite dať like a odber a môžete mi do komentárov písať ďalšie auta, ktoré by som mohol takto testovať. Toto je základná verzia a užívajte video. Turn left. Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare, non trovo l'asso da giocare, ma ormai lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. E lo sai, l'amore non si può cantare in una strofa da 8. Sento la pelle bruciare, tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi money, solo per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Serve un'idea, più del pane, vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale e avrei bisogno di una chiave, ma ormai lo sai che sei un proiettile nel cuore, però avevo il giubbotto. E lo sai, cercarti un po' come aspettare ad un semaforo rotto. È uguale, però sento la pelle bruciare, tanto con te rischio male. Ma se mi guardi così, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi money, solo per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza. OK, čiže sme na diaľnici a ja tak tipujem možno takých 250, možno 300. Uvidíme, som zvedavý, lebo je to základný tuning a to som vyhral v kolese šťastia. No neviem, čiže môžeme ísť na to. OK, 120, 130, 140, 150, 160. Ako dobre ide. Zatiaľ 200, 200, 30, 200, nie, to som pokazal. Bože, no. 200, 150, 160, dáme sa od začiatku. Musím to vypnúť, lebo sa tam zbrzdí. 180, 190, 200, 230, 240. No a ja tak, jak som povedal, že tu budem tých 250. Ale na to nepôjde 300 už. Teraz na 6 idem cez 9000 zatáčok.
Neviem, uvidíme. Ja to brzdím, lebo to ma vždycky vyhodí. Ja to brzdím. 270. Okej. 280. No, to bude podľa na maximálne. Je to maximálka skoro. Či? Dobre, na 290. Ne, nevadí. Už sa mi vytočilo. Dobre, tak čiže 283 maximálka. OK, ja teraz vlastne idem ho vytuniť na max a vidíme sa na druhej strane. OK? OK, čiže sme tu. Mám ho vytunené a podľa mňa už vyzeral lepšie, ak som ho vytunil. Dal som ten najvyšší tuning, aký sa mi dal dať. Ja typujem teraz takých možno 300 až 450. Neviem, ale akože no, tak to sme, no, tak možno aj 400 dáme. Sme v priebehu 5 sekúnd sa vyšplhali na 250. 300. Aha. 300 dá. 330, 340, 350, máme 360, som už hol. Takže mi nabehlo, že toto pokazím, 391, max, viac presne. Čiže 300, no skoro 400. Kámo, reálne by bolo možno aj 400, no proste to dá viac. OK, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute.